Дермит Гули ихьыӡхо аԥсоҭҵаратә институт ханижәеиктәи аихшьалатә сессиа аиртәит афилологиатә ҵарадыррақәа ркандидат адоцент Арда Ашәба. Иара иажәахә аҿы инарҭбаан дазааҭгылеит ашықәс иалагӡаны аинститут аҿы имҩаԥгаз аусурақәа. Аинститут аиҳабы иазгәеиҭеит ииасыз ашықәс хҭысла ишбеиаз. Араҟа имҩаԥган аконференциақәа жәпакы, ихьчан адиссертациатә усумҭақәа, иҭыжьын имаҷымкәа ашәҟәқәа. Иара убасгьы ҩынызқьы жәаф шықәс азы аԥсуа-ҵарауаа рхаладырхәит иуеиԥшым Аԥсны анҭыҵ имҩаԥысыз аконференциақәа. Иаҳхысыз ҩнызқьи жәаф-шықәсазтәи ҳаинститут аҭҵаарадырратә усура ахырхарҭа хадақәаны иаман жәшьба. Аԥсуа филологиа азҵаарақәа, Аԥсны аҭоурыхи, акультуреи, аҟазареи ажәитә инаркны иахьанӡа, аԥсуа енциклопедиа, Аԥсны аҭоурых ахыҵхарҭақәа ирызку аматериалқәа реизгареи, реиқәыршәеи, аҭыржьа разрыхиареи. Ҩнызқьи жәаф-шықәс азы аԥсуа ҭҵаара институт имҩаԥнагеит аҭҵаарадырратә сессиақәеи аконференциақәеи бжьба. Урҭ рахьтә хԥа жәларбжьаратәқәа. Аконференциаҿы иқәгылоз иазгәарҭон сынтәатәи аихшьалатә сессиа аҵакы ду шамоу. Иара азкуп Аԥсны жәлар поет Баграт Шьынқәба диишьҭашәа шықәса аҵара. Уи аҟынтә аҵарауаа ражәахәқәа зегьы иара иԥсҭазаареи ифилософиеи иадҳәалан. Афилологиатә ҵарадыррақәа рдоктор Владимир Зантариа дазааҭгылеит апоет ифилософиатә лирика. Иара изгәеиҭеит Баграт Шьынқәба ипоезиаҿы афилософиатә хархарҭа ҩашьара акәымкәа аҽалнакаауеит ҳәа. Аҵарауаҩ иажәақәа рыла апоет идунеихәаԥшышьа иахьа уажәраанӡа инагӡаны иҭҵааӡам. Поезиаҿы афилософиатә хархарҭа ҩашьара акәымкәа аҽалнакаауеит. Ҷыдалагьы иҳаҩсыз ашәышықәса ҩынҩажәабатәи, ханижәатәи ашықәсқәа раан. Жәлар рпоети рҿиара ари аспект нагӡаны иҭҵаамкәа аҟәшьара уадаҩуп иааидкыланы уи естетикатә дунеихәаԥшра. Убас аллегориатә ҟазшьала, хаҿсахьала аԥсҭазааратә хәыцра ҵаулақәа рышҟа ҳхьазырԥшуа рҿиамҭоуп ажәеинраала ахра иалиааз. Мыцхәы ҳзышьцылашәо, азныказы ибжьааԥнытәушәа, изеиԥшҵәошәа зны-зынла иаабало аԥсабара асахьақәа апоет ирыздирхынҳәуеит мшаҽнытәи еицакра згәым рҟазшьа. Афилологиатә ҵарадыррақәа рдоктор Лили Хагба иазгәалҭеит Баграт Шьынқәба иҭҵаарадырратә ҭынха аҵакы ду шамоу абызшәа знысыз аҭоурых ацклаԥшразы. Зқьҩышәҩынҩажәа хәба шықәса азы Қырҭтәылатәи СССР академик Мар ихьӡ зхыз абызшәа аинститут аҿы Баграт Шьынқәба ихьчеит акандидат диссертациа именное словосложение в абхазском языке захьӡыз. Аусумҭа аԥхьажәаҿы иазгәаҭоуп аԥсуа литературатә бызшәа анышьақәгыла ашьҭахь шакәу ажәахә арҿиаратә хархәагақәа рхыԥхьаӡара аиҳахара иналагаз. Адиссертант ҷыдала иҭиҵаауаз ажәахә арҿиаара ахкы, ажәеизҵара ҟазшьарбагас ирымоуп аԥсшәа иахәыцхәу нхыҵ Кавказтәи абызшәақәагьы. Иахьатәи аконференциаҿы иқәгылоз аҵарауаа иазгәарҭеит Баграт Шьынқәба иҭҵаарадырратә ҭынха аԥсуа-ҵарауаа зегь напхгагас ишрымоу. Дермит Гули ихьыӡхо аԥсуа-ҭҵааратә институт ханижәеиктәи аихшьалатә сессиа мҩаԥысуеит ҩымш. Иазгәаҭатәуп аинститут афольклори, аетнологиеи, рыҟәша аусзуҩцәа рықәгыларақәа. Сариа Смырԥҳа, Беслан Ченџьериа, аԥсуа телехәаԥшра.